Nazovite me čim čujete poruku, sve ste pokvarili. Šaljem ti pusu, kuma, pak. Čeka nas kombi koji nas vozi na stazu. Simon nije tu. Tamara, ne mogu pronaći Simona. Kako? Ne znam, pokušavam ga zvati, ali se ne javlja na mobitel. Vidjeli smo se još danas ujutro, ali sad ga nema. Ne može samo nestati. Gdje je? Ne znam. Idem ga probati naći i nazvati ga i nadati se da će mi se javiti. Simon, molim te, javi se. Idem pitati na recepciju. Ajme, Simon, ne javlja mi se. Nemoguće, to je stvarno čudno, jer ujutro sam ga vidjela i poslije otišao s Tinom i Katom po poklone za moje roditelje. Vi ga niste vidjeli? Ne, ja nisam. Ne, ni ja ga nisam vidjela, ali sada moramo ići. Ne, pričekaj, pa ne možemo krenuti na natjecanje bez Simona. Rekli su mi da je rano izašao i da se nije vratio. Kako mi možemo pomoći? Znaš što? Idi u svoju sobu. Provjeri je li ostavio poruku. Okej. Ispričavam se. Nećemo stići. Nećemo stići. Tamara, stići ćemo. Čekaj, zar je Tino odveo Simona umjesto Lune? Ne znam baš, jer Simona i Luna nisu baš slični da bi ih se moglo zamijeniti, zar ne? Nisam smjela toj dvojici povjeriti svoj plan. Sigurno su sad negdje na sladoledu. Ne, prehladno je za sladoled. Nije to. Lunice! A Simon? Kako to da ga nema? Baš je to čudno. Jesi sigurna da ti nije ništa rekao? Vidim da si rastresena, možda ti je promaklo, ne znam. Ne, nije mi ništa rekao i nisam rastresena. Ništa mi nije rekao da je, toga bih se itekako sjećala. Cure, znam. Što? Možda ima tremu pred nastup. To je skroz normalno. Događa se i slavnima, kažu na TV-u. Ne, Jazmin, ne. Gledaj, Simon nije takav. On je totalno posvećen svojim obavezama i čudno je da nije tu. Nemamo više vremena, moramo krenuti, inače ćemo zakasniti. Ne, Tamara, ima vremena. Daj, barem još par minuta. Pokušat ću ga ponovno dobiti na mobitel. Čekam da mi se javi. Ne. Ja ću obaviti jedan poziv. Ne, to se mnogima događa. Skroz normalno.